Faras gari Faras Gune bhai mala sa na etra nakal mai baitla Chele Ini bahim Ini lai pahim Guys, veo ama na chi quick shifter room he aje I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. Guys, welcome back to another video. Tuni video tha khat na siamutin. Chala he piha gari siam din. Tuni video in siam dio hile. Bai chung chang. Chala ya bai kinga he ba. Che siam dio hin. Nal sa wam guys. Che bai hi ke koma hap ta khat hap ta ni lang umai ta in. Ka tol jingin. Ai la video ka siam po in aji chu midang kila pai ding video midanga ding tabanga kila nei den dinga kila hi lo ja ka sim lo mong hin pile tunya hi bai chi bai chung chang sai diu hin bai min hi le R15 tidham R15 tidham V4 version 4 pa hin vevo look see guys color unique thanin na athang pi a hon hi chu R15 version 4 pa hi blue color tamin na chi black pa hi aki wangin ken kalung dong tho hin na black lo da na kana yel hin chu chi black color pa hin hoi lim hi ve guys Yamaha R6 na super bike long tong kilo na sa lo ham na ve wo chu hin ma hi chi bai chung chang tham cha khan se tin na phat lo na phat neu se tin phat lo neu se tin e hola chi ta bang bai ho hi maintenance ta bang ham na maintain dan mam ham ban le miao se detail dan se den lo se ten ba lang lu se se na video hi khat cha skip lo en chai chan ge lo se ten via ben lang na che ba chung chang kan se ding hi e ho ding e ho ni cho ta bang ila wa pham na kan se ding hin mu sa pian hin ama hi aerodynamic system a ki sim hin pa khabeng to tari te pa vele chana chu aphat na hi guys la kana pa an tim khading hin na chi kinung kun jap ta kun ta pa ai to le phat lam nan chu la na to chu nu xin jap tong chu he ti chu kun tang kun lang ma lang ve ta ve ta chu vele chu guys chu ama hi kana pa bang hi 5 point pa na fit jat he 5.54 hi ve ta chen na 5.54 ding hin te ka na ba chi ko to la le he ti hi to de na ha ta thai ding a khut ya le a phat na jana guys he jala windshield pa na ji aerodynamic hoi am da hui khu a le na hui khu nam dan chu amai kho sia ta lo ding hin na ta ha ta khai ang nu ma hin chi khu hin mi kilom pha hin na cho ji hin phat chon na chu mo he naked bai ho hi ala huin dai na sia yang na choi hi ai snu ma nom kin hin highway hot ta na highway ho thain len da ju nom phat ne phat chun na chang chu khat hi in na ban aerodynamic ho bai mo ho hi na ki thai tian ho ve long run lam top en ho in na sao ta ki thai te phat le am dan chu naked bai ho sang ha che hi na cho phat na hi in ban la guys thang khat pros and cons in same sao te na ban chi guys vele cha malanga Ichilaya fork hi telescopic fork hi point USD fork it now upside down ti pau ko hin an anu min na ma hi mente aman nang tam jat hi chi hi guys ma hi engine hi 155 cc hi na ban le top speed hi online a pi dan ba 130 40 ti la hi 35 ti la hi na kanang kana tol hi zenia phala ka experience ho se na in kating na guys ke head dollar hin aphat na ho dan cha engine hi liquid cool engine hi na radiator fan au men ma hi fan in cool ji hi na car ho gar lin ho ta banga hin chi a chu lam sao ta ta te kan banga chi
oil cool engine ho air cool engine ho ama oil cool to liquid cool ki tho hen na oil cool engine ho bang khotia ka na banga par 750 ho bang ho guys a fan lo hen na amo bang lam sau ta he pa la hu sat wala he la tha ni ji ta lo hen na e bang chi ta bang ho che poi na ma he fan radiator fan mo che sa ta la hu sana la pe da ma le engine chu ta ha liang hen na bang le ho in concept mo di ji lo khat nyong chi pyam tia le gari ya sat chani ha ne ti ha ga se ji ben na bullet royal enfield ko sat chana ha ne ya ti ji ben na chang cho ka po en na ai ba ma cho phata engine ho hi viet na he le na se gari ya sat chana ha ne po en sat na le tha ne lo yo hin na engine cool chana ha ne hin la ma hi double channel ABS hin na guys ama hi feature loaded by today time features tamatam hin na 155cc ding feature se tam mo ngen taka da riding mode ne min abana dual channel ABS yang ai tai aban le TCS yang ai kinin aban le TCS aban VVA yang ai kinin na nan be so yo guys TCS chu pham tia le traction control system ekitin na traction control system chu pian tala chamlam takhana kan se de ha min wang chu ek phata explain ding la video minutes from ni lang nga in na ra chamlam min sailang traction control system chu pian tala anung lang kang to amalang kang akipe pa adjust na ko hin na automatic adjust hin agari a hi hi je te ka na banga bol thola na ki sa ta amalang brake na na le amna anung lang ki sa ya le amalang ki pe ta lo anung lang di changa ki pe hi chi ka la wa cha maintain hin na te ka na ba cornering ho vel na bo tha le TCS na on na he le amda mong so ki slip ti ho vel ta lo ding na on wa he le amda so gari bele chun super bike ho bang ho TCS so ke he na lo ho mi ta anu lang ti ho ki se leng ti ho ta bang men na amda mo chi bang bun la na thaya anu lang ki sai ho bang he le TCS ama la mai na anu lang ki pakang ki pe bang so an adjusting he na chia chu ki slip no ve a protect hin safety mo hin na ban le double channel ABS hin ABS so anu dan chu na guys ha pe double channel ABS mo hi ET he the dam ta le chila hi chi na de ta hang pe gari ha malang ABS ji na na alang nia gari hi chu ki kha thim ji hin ma hi double channel hin riding mode yang omin TCS on off the hin la he instrument cluster ga ga le hen R15 V3 ho sang a chu tempat advanced min na cha gear indicator la neutral omin gear indicator omin kilometer hai do 10000 ham khan hin ban le chi RPM hi 8000 9000 ho thin phat len VVA pa cha VVA ngi sei di wa le valve bitam ai kha video ta hai ta ne sei na ten na VVA ho I chana pha chom ham tia na sei tin na ma hi he agari chung chang sei ten bala pros and cons kan de ho guys agari chung chang in sei pha ni tin swing arm ho ve wo ti hin omen na mona sok ki pha la ko sa nung lang suspension ni khat bo hi na bale hi chan cha gari chung chang la sei yang mai ten na features hang tamin la guys pros and cons aphat phat lo nai sei te aphat nai sei te guys aphat na chui zo la yang kan sei ta in video ka sei chop lo ben na he thiam the na ben tin aerodynamic hi he aphat na khan hi in aban le thau ni he na guys mileage pi hoi mo hi liter khana hi highway ho lam pinu mo achu 40 km lang thai yo de 40-50 lang bol khine aga claim jiu hin na bang off road ho la ho off road no so 38 kilang ho pi yo tho de na ka sei na pian chu thau ni ha lo hi na ma hi ai chang 155cc bo hin ban le advantage ni kit na che le ma hi maintenance lo min na guys ti chu engine oil 1 liter ham khat bo hi na sinding hin ban apartment ho hi ka het hi lo la ne cha cha hi chi body parts ho man tam thona te wanga the kha ga khial ding ho na mobile filter ho vel ban le sprocket ho vel hi aman tam pu in na ti ach maintenance nom ding hin phat na hi chan ga se tin na man la phat lo na kha chuna ga sa ma hi
hi an aggressive wal cho nim su walin tin na ken yong hat ta kharap tani ka to sungai ka he do in na I khot ngolai I khot on nai yin ji na ki op to ile I kong to ile na cha ko nai yin ji na anu ne ki khat na jo la ka se ma lam phe ho a tha le hui ho chef na ne ket bai ho sang cha pura anu ki ni na e bang off road chi na ding ho hi in ga city rai ho man ding hi phat le cho anu na anu long na su ke hi na thilo se cho khot ho ko ho na in long rai ding awang cha ka pum dei po na ai the poi le anu nga to ho ding ayong to ha in na ga sang do walin MT15 ta ga ten MT15 na 155cc ma ma hi na ai wang MT15 na ka tes in na 0 to 100 wang hi cha nop ze ding a gin cha ni na ji cha pick up na ngan jep ka sa hin MT15 ho ta ma gang jep ki ni na cha ki hi na ding a ka hi in e ho nei ding ga se te e ho to hi lam ka a hi ve na saudan ku kilen a ding a dei ding a chun nei ding a cha pham phalom phai ta ngai ve lang na ma hi se ta win sports ba yang hi in e ho to ai dan chu lam kalang ka chi ding a ya la sal bunga pa na ko ai lam piang nom ta lo na mila traffic la in na guys in he kwai le ti ho hai cho ma ya chom ja khona ama le e khuti a hin dan chu ama ha di chana nei na ding chu thu phat lai ho bang hen lang na phai lang ho vela ga right na ding na ti ho lang la nu ma num the highway ho na ki thai te khel hi yang le highway ho lam pinom ta ta khu Chris ding an nu ma num ding hin na ra e ho lam ka chu off road ho hung cha chi ji na num hin e aban le city right la traffic la ho ding tol ha ka sa in na ban le ground clearance ve la chun chi ground clearance sports bike ki to chu nim him hin na speed breaker sang thim la ang ki tat yeng nei bo ko cha ha in off road bang te ka na kin bang ka nei den ting vlog ho bang ka bol na ding hin long le kang pu pi rai bang ka chi nom tai na ai lam le mun khat off road na ding ka chi go tai khutia la ha sa dim ding ai tan na chi ground clearance ho bang ani ji ko ban le sit he he le cho lam khana kiat just the hin na su nim the su sang the hin ta sit he le nom be seven phana in I will keep ti da will cover ti ta will cover ko aman thom ho ki to na bo sai na ban le chi hi wing le ti da ya wing le ai poi ipik ba ki ti da bha gai chu windshield ti ta na windshield ho after market ho ta na original pai ta point modify hi in ban le chi hi anung lang khat la yang modify hi chẳng hi after market na ho ba la ki zo hai ta in exhaust ang hi stock nga pai na line na aircraft of ima ki to po in guys ma na ka do ha chu MT15 ho Yamaha te na pya thi quality hoi lo ai dem ka thi bai la guys cho ve to pai na to cho lo pai bai dan chu hiện mà là gari chu ima ko la yang point na scratch sang point anh ấy đi pa để cái đi ngày bồi chỉ lại bồi thầm khát kiện na để mà chứ ta mèo sẽ ta hết thế ngày point ngay sẽ phát được kỹ khát na lại hỏi chỗ hát chỗ ra nó na chỉ là chân chỉ LED na lại làm phải hát na hát nữa chân chỉ hiện tin sẽ khi lo mang lại cái ngày đó mới tin guys sẽ thằng ăn hồ comment lang na say thing tai ti win chan video chai tin result in hong kila phat la video in kam nang ting ani de pain zong in da in bang phat pin tin phai ta in kisin mai hen ti chu iga tau pi naw hin
กินฮะสาดอนทำเป็นแล้วอ่ะมันงเดียวแค่นาทีบิกิเลยดอกโลกุโอ้บิกิเลยจ้าชิคกี้พายนั่นแหละนะจีกุนเนี่ยไปมาลังจ้ะสไปเดอร์มันนะเอเลตรานักการไม่ไปจ้ะดิสเพย์จะละmagalising tara ano nilagay niya yung kampanya ba abay zoom tara kiri na last 16 na lang ahan last year the ko one lot the to thar ever guys lai pa ito ming kari ko ke faras gari faras chele ni ba hin che lai pa here ngal dan ve guys around 5M he M version na 2022 model hin ve ma ko su e ko ta hoi la kilometer ro ko ta ho hin na le gari M anu me ama hi tham kha asang do jep to kilo hen da le guys izo wa test drive ko bol na hi ji tham kha aggressive jep nim su jep da na ka he ala ama hi tham kha sang do jep ma ka he ni fu e na ama yang guys ve wa ama na chi quick shifter he wa chi quick shifter ti chu chi clutch mat ngai lo na clutch zaw lo wa chi ve wa quick shifter ve la chen chela na chi de quick shifter zaw ti min te na quick shifter ya anu ma no me moi se ko clutch yaw de chu dum khang da bo da khang de clutch yaw de chu clutch pa de chen gear se change to ba ya ba no ma no me clutch mat ngai lo ma cho ga gum lo ha DSLR camera to adum loading ma mi ga dai lo kaya kri model Nikon model lai tan Nikon camera sat to to ngala gari se ko kare da cookie boy rights kaki subscribe sa go ni fresh rider thaba ho se subscriber tha khat kok tala pa ka ki mu nim ta he faras gari ga ga hin DSLR ma zo e tin na Canon Nikon na tro 5300 a day na rupees chu price chu 28000 la tin na triple lens ti la hi pa cha khang ki la ba he piam ka he gari he asnal be sha la ka ki kham pa hun he ri cha ta la fu Hoi, đi co. Ita chat lagi co khoi ni. Phone ta pao na rase. Ka de gari song tol lo di ai thang. Hin wang phat pi lo ba chat. Ngon pha wa ji ja na. Ai na kilometer. Ga na tang ga to na lim nang kam. Lên